Abu Hurayradan da rivayet келет, o kişide bir kap kurmanın suyuktörü var dedi. 10.000. Budan buğa ötközüp sanat 10.000 жолу zikir. Ertesi güne budan buğa ötközüp sanat 10.000 жолу zikir. Hazır hem uşunun nemesi çıkıp etti. Hem neli atı? Jipke salып. Jipte kalıp ketti, hem ne ötüp aldık hazır. Knopka ötüp aldık. Bası öğret bu öz esepte öğret. Tip karap koyuyoruz, 98. 2 жолу alaz 100 kılıp koyuyoruz. Kanday жеңилдикке Allah subhanahu wa ta'ala ber. Amurda olsa mınday ele da. Meyle şu enevizin aldığında dağı şu kurmanın söğüktörü var eken. Sa'd ibn Abi Waqqas aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annahu dakhala ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala imra'atin ve bayna yadayha navan. Enevizin aldığında oşol kurmanın söğü var eken. Ne kılat eken? Tusabbihu bihi, tasbih aytat eken. Zikir kılat eken de. Faqala Peygamberimiz aytdı, "Ukhbiruk bima huwa aysar aleyk min hada fa afdal." Oy, enevizge aytat. Sana bundan dağı жеңилирээк, артыгыраак нерсеге кабар берейинби? Сиз азыр мына мындай кылып атасыз, бардыгын санап. Аябай көп да ал. Бул жака санап бүтөт, кийин бул жака санап бүтөт. Пайгамбарыбыз айтты: "Субханаллахи адада ма халака фис сама, ва субханаллахи адада ма халака фил ард, ва субханаллахи адада ма халака байна далик, ва субханаллахи адада ма хува халиq, валлаху акбар мисла далик, валхамдулиллахи мисла далик. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك." Allah. Мынаны айтып койсоңуз, бул ушу үймөктү бул жака зикир кылгандан жакшыраак деди. Жана сизге жеңилирээк деди. Субхана адада ма халака фис сама. Алла Таала асманда канча махлук жараткан билесизби? Мен билбейм, сиз билбейсиз. Эч ким билбейт Алладан башка. Канча жылдыз бар? Kança kanattığı var, kança perişte var, asmanga çıkıp düşkön kança cin şeytan var. Biz bilmeyiz bunu. Biz birinci asmanda kança var, ikinci asmanda kança var. Ya, üçüncüde ne var, dördüncüde ne var? Kança Allah Taala mahluk jaratsa, oşonun sanınçalık Allah'a subhanallah olsun da otası da. Asmandağı. Oşonçalık Allah Taala'ga ne olsun? Subhanallah olsun. Allah subhanallah manası tuğandar. Subhanallah usabbihu. Usabbihu Allah'ını arılo. Allah Taala'nı ayıplardan tazalığın bayando. Allah Taala ayıplardan taza. Kemçiliklerden taza. Жетишпестиктерден taza. Mahluktun sıfatlarından taza zat. Mınaki subhanallah'ın manisi şu. Jaralganda qanday sıfatları olsa andan Allah taza zat. Bardıq kemçildik, bardıq ayıplardan. Taza zat Allah Taala zatı sıfatındır. Oşunu subhanallah dep aytабыз. Oşonça jolu subhanallah olsun da otası. Asmanda kança mahluk bolsun. İkincisi, subhanallah adada ma halaka fil ard. Allah jerde kança mahluk jarattı. Kança kum var bilebi? Kança жалбырак бар kim bilet? Kança жылан, kança kumurska kim bilet? Biz bilmeyiz onu. Allahu akbar. Kança buğday biri, jarım biri genler var mı? Yok. Kança arpaç, kança jügörü. Demek kança mahluk bolsa жердин üstünde oşonçalı Allah sana subhanallah olsun dep atası da. Qarаңызчы qanday деген söz. Wa subhanallah adada ma khalaqa bayna dalik. Asman menen жердин ортосунда kança bolsa. Jana wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Allah kıyamet gününe çeyin kança jaratat. Ya, kança jaratat Allah Taala. Oşonçalı. Kança jamgır, kança dağı çöp, kança dan, emnesini esептеп бүтөбүз. Oşonçoluk bolsun. Em uşunu aytıp bitkenden keyin bu subhanallah boldu. Kodum uşundayla Allahu akbar. Kodum uşundayla elhamdülillah. Kodum uşundayla la ilahe illallah. Kodum uşundayla la havle ve la kuvvete illa billah. Bu rivayet Abu Davud'da, Tabarani'de, Tirmizi'de, Nasai'de bardığında gelip otat doğanlar. Demek elhamdülillah biz tillerimizni mınaga alik kılaylı. Uşaka, biröөнү айыптап өзүбүздү мактаганга ага эмес. Биз тилибизди мынага алек кылсак, ушундай улуу соопторду алабыз. Ушундай улуу соопторду алабыз. Абу Умама разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям марра бихи ва хува юхаррик шафатай. Бир жол өтүп баратса, ал эки ээр дейбизби, эйин лабин. Эрин кыймылдатып аткан экен. Эми мындайча айтканда зикир кылып аткан го дейм. Ла илаха илlalloh, субханаллах, алхамдулилlah.
Сен эми кыймылдатып аткан экен. Ушу эриң кыймылдатып атса, азыр бул зикир кылып аткан пайгамбар сезди да. Анан айтты: "Маза тaqul я Аба Умама?" Абу Умама, не деп айтып атасың деди. Бул айтты: "Адкуру Робби, Роббумду зикир кылып атам" деди. Пайгамбарыбыз буга да айтты: "Bundan көбүрөөк, артыгыраак зикирди кабарын берейби? Түндө күндүзү менен бирге, күндүзү түн менен бирге, антакул субханаллахи адада ма халак", азыркында зикирди айтты. Субханаллахи мил'a ма халак, ва субханаллахи адада ма фил ард, вассама, ва субханаллахи мил'a ма фил ард, вассама, ва субханаллахи адада ма ахса китабу, ва субханаллахи адада кулли шей, ва субханаллахи мил'a кулли шей. Тaqul алхамдулилlah мисля залик. Ушуларды сен айта турган болсоң, коддом анда сен түнү күнү зикир кылбай эле ушуну айтып койсоң, ошого жетиштүү дейт.